Say number the Okoshia airport last weekend no. Last weekend the Okoshia no when they demonstrate my part. Maybe say yes will be say. Must we politicize everything in this country? CBB BCBI yen politics. Asemwa esia ikitan ya inja yen ya ye dwene ho ye penpo masibre. Na at this time around yede ija aben petro na kasebe sumu. Na some of us penyimfo bi e wogana ha. Even politicians ni bi kra no MPP NDC they are not cool with what is going on. Wonom yese yenko sensu mra ne yemfa medum no no hwede yekoso hwew se bibia ye be the politics wo mem eno na ya na etoda ukoka ho asem sesi a na akoye nsem bebre and da bia meka se me obi ntimi nka meka sabo anhye me yem obi ani obetimi aka meka sabo anhye me yem because Ghana ha ne de mehunu ne se nye obeye bia no ye beka ye kasafa some of this issue ho na amanfo atage Nansia nanado air commission near ma me bebo na baso. Bebre na sik di enem fine nkusia na dende. Me nya ho na mehwe. Me say the kind of politics ene de me di mani hu no. Enya no na wu hu no. Enti wo de me mfa ne say. Me maami amaduane. At the point adenka me wu. Ena me maami kura ebeto me eno ma amaduane diye ena minya nkwa inti because me ma me kura no ninti no me sori a o ma minya nkwa no still menta me ma mi echi ne enye na yaka de ada no me wonder the kind of people and the kind of journalism as they say ye no maimu okatachi ma me musa wasemu ebra wano epaye etia ye nuanom nkranfo no eno no MPP fo na asoma wana debi minya sure say MPP fo na asoma eye kasa wo hoi anofum wom kasa bebrebe edem from so oba. That is why unu said there be mamenko pacho aden na semwesie na ye pene pomasibre na wabetena ho se sebe mpredua asem no asie no party bi na hye akiri MPP na mibusa wo enti anyenyem biara abunufo nyina ya NDC fo ana ena mame nsan musa obekumase ha obia ya MPP ni ana tabi minim yewra kwa mebafo abronye oye NPP regional chairman oye bununi a oye MPP ni enunti so be make statement bi say enkofo bi na peso omo party ba na omo eye nana Otumfour omo ma na hini ba fomo a na e project enkofo bi dia na chese medwene ho amenti ase medwene asem ne ho ba bia amenti ase bibia na wose ye ne politics ana enti nura asem esi ye enti muhu sem frama boni bi na eboba ye beto aba maka twa sa aba na ye baba beto kura no eno ne buachi bi dini tiedi enti na wose ye sanso so nsem we so emekofa wo yonne edeba edi enti ena wose ye suso nsem we so emenekofa wo yonne edeba
Eba we are calming tempers down. Debia makasa radio na say abagana han minim na enyamwa because ene so your radio presenter na wuntimi ni atem emfa mampanye kufu adu nsi ho nhoro no emfa Mahama nsi ho nhoro no a enkofo ntio enu nti enene obi oti radio so bia peso o mana no tra panyi bia sabe producer obetimi awo no menkasa de empanyimfo ye nyina na ye na emum aboa ni didi te se den a wo mana no ntware so ade we ya ye ne politics se obi na hye akire ena obi na aye sei ena obi na soma ase enkototo abo ena mfahe ne nkosia ne nsem bibre no mimi bisa se eno no efri hefa eno no ebetimi a solve de eba no ana wankasa wokasa mo se ade na eba no ehu na mini ase ehu dia ekwan be ne ebefa so ye besia no kwan ewo se ye ne politics enti abunufo nyina ya NDC for asantifo nyina ya MPP for ana that is the question we say obusa ho and any question e we say obusa ho because me nya sure say yewura kwa me bafo abro nye betena ho say obi emra man insight your friend is saying party amemfa say wono no ewo mu no na eba saa no mpa so no as a regional chairman no kra no enka egu nanimu ase because we MPP ni mapa etoda ne sensem bi o na se ye keka moma ye hunu ne ye ka ene ba bi a ye ka akosie na moma ne nye sesebe producer ye wo platform ni nti no e wo se ye de ensese ye eno nti na mebusa wo se ebra bi a wo kasa ya wano try me I like you me pe wasempa because ya na enye easy say obi betimi aye bold na wakasa na mum ba bia edru no ase o ya ko overboard radio we are there to educate, entertain and inform. But come here say sanema we nyina say ye frim entertain, educate and inform no ye educate biem ye inform biem ye entertain biem nemum say ato in source ato atem didie tutimi di atemo a na station ya numbers no utimi di atemo a na nkofo kire begu show so ehwe ye nyina ye nipa baako enu ntimi kai culture nyoma oboy say tribal war can't solve this problem makatro say santokwa ne ehu che ntokwa bia Rwanda eni nkronkura eboy a emum amanfo bo ahwete no enam sa niema we bia so enu ntu ye obi ase wakenkan books a bibi say shase a e wo say o condemn ne se hwan na shase o hwan na shase o ye nyina ye qualify asomtwe ye pre ye ti se de be ya wo yo ne bia ma meto yen esan bia ma mesan yen na ekoba se asumasi na asuma we na abo pass yenyesi ya na chese eja na eda ye pesi edum no na wo sa de petrogum anyenyem biara nyankopon fa ne kransie ex-president Rawlings papa no edini se wo kan igbefo ni asantefo asem papa ne se no ya anwonani ba na ne yiri free hefa ex-president Rawlings wonu Otumfour ebra papa ne toye ha wopem zo papa because na ne yonko brebo no
Upo bia no ka assumption Rollins anu otia na ye opem so. Because hunu ni se oya anwonani nanso asantemem ha no aba be ware. Ya maame Teresa Kofo. Oyedieni. Kofo ankasa oyedieni. Kofo nya santini. Ne yire Teresa Kofo no oyedieni. Oyebununi. Senya ba ma owo na betete wo mo ntem a enke saabere wo mo da sote ebesine. Enu nti ebasa asem bi ba na se ye kasa mumie hunu kwan ye befa so a ye bekasa. President ex-president Mahama ne wo pra kunwe we yedi eni bole bamboy ne yire your friend is a lordina o yedi eni oya bununi from Nkranza enu nti die nti na mo pese ye tan ye ho edie nti na wo se ye tan ye ho all in the name of politics. And your politics, politics. Inti efiasia ye niema bi ete said ye sebem preduasa. Ye niema bi te said ye sebe ase ye nwene. Mini platform ne de ye de adom ye yo. Na mum se unya platform no se wo kwa akokasa e wo se wo kan samwa e kebeka nipa abom ensamwa e be hye nipa nkran ensamwa di asomdue beba na mom se de medical aka no se ye soja ne se ja na ya so ne pesi edum no a ye nsan mfa petrol nkogum. Niesi yi niesi yi enye fe. That is why I'm a babetena ha me mpese me kase na wan na sha ase de me call for nyina ne se e wo msi ase se kukuru na enya ya kika no enya de no nso bejai na emom eno nkyere se babetena ha yensan meye ema akoma sorry maka cho se ye wo one Ghana oman ba akope en mumu bi yenimmo mwajeje visas da ho ebi o 5 years visas 6 years 7 years mwaje enu nti eba bibi se ya won ye friend is an passport so a wono na ekono enu nti me kasa kire wono mu a omote se me ye ni baabi afa na emum oman ene ye dan no se moma ye hunu kwan a asamba ye befa so a ye bekasa me yama santesem me se me hene wono na se me mpraduasa wo so onso pagya wo de se wo ye bunu ni o se wo ye anwonani o se wo ye nknani o because obie ni ho a wo de ne nsa benkum ebe kire ni kurom kwan enti se de wo hini tie bia no praise no we enyen tokwasem se metia na se me fro Otumfour se Tutu Otumfour se Tutu nyame kese a unsu betimi abon hene mrane se bi enu nti ya mumie nyai se bunu ni ko praise na nadoma hene a na obi gina ho na odi atem santini ko praise Otumfour se etu a na obi nso aba comment section na oba abedi atem e hyase da ben bunu ni ntimi nkaso ya latani wo ya den a wo ya bunu ni na me ma santini nso mi ntimi nkasa sabe me free Ethiopia timi ba social media e wo se me ma hu se me ye santini enye ntokwasem Madaroma moma yenhwe ne ma bi yi ne de ekro no se ya nhwe yi a ebedru mre bi no maka tro se
obekwa search video we no atie 7 preduasa me nkwase asem ya meka udi matam because some am besusu gya ngum nti na ewiase maka cho se da hanuru ho a yemfa da hanuru ho a yemfa ex-president Mahama sa asem no wonim ho hwe onso ma obi aso obi ankototo abo so be conference at the year and see the vampires and me found come and obey sorry yes me ma go fa and for the what Tachiman so on to abo and bo to Extra me say campaign not to show with account and slowly nana we you na and so you say then you know atasri when you be akum moma yenhwe ne emabi na ekwan a ya fa so a ye politics no menim say politics ehase enye ne propaganda wom chese atrosem ne eniema bebiri na ne wom na emom eduru baabi a wo hwe atmosphere no na wo bie wano a wo hunu de obeka wo kina bi wankofa asem wankofa benaso amfa ama asama making so obefa eye se wo mfa nso a eye sanse mpanimfo se benyansafo yebuni be na emum ye nka nasem obatan bi nasem wo ka kire ne mano no soma wo monkwala na anko kwala ne mfa ne nyehwe obie na no asem wo ka kire se dabi na mo behunu se mo ma me se me nyefon na da mo hwem ya mo anyame no sabre no na aka echi yematu nkotwere de atwere abonofo ne asantefo yekwa ahwe a yenche upedwa kese a yebodini ewo man mu a yese Tachiman dwa me ko Tachiman dwa asantefo ko mi ko Kumasi dwa abonofo ba enu ntimu mi ehunu kwan ye be fa so said ye be kan ye ho abom nya ni pa baako me se bono mamu na me ko school me ko e ma anti kitame ma anti jame sanso na wo ya bunu ni aha na wo ben school wa anti kitame wa anti jame yesre se mpanimfo no na eya wo manyi wo ntokwa no so mo beko a uminyi ehun firim na egitrain obekai de making you pay money transfer ebia na wo Canada wo US wo send this card ya bagana wo download the application and the to phone so a make sure so obebo promo code Djka na wo de ahyem wo de hyem wi a na ubenya sika kwa de account sika wo de send ya brand Ghana nso no ye ntene kapre you pay eya mansan boafo Ahhh Djka Nyansapo TV Djka Nyansapo channel press it notification button no for more uploads and my ring fee and so subscribe me that's it my crowd bye bye.